Безнең Яромир менә 2нче ел Татарстанда белем ала, иҗади дуслар таба, алар белән сәхнәдәш булып яши. Бүген Яромирның җаваплы көнендә катлаулы имтиханын бергә тапшырык дип иҗатташы шибәр кызыбыз Рафина Ганиуллина килде. Рөстәм Вәлиев ки Гөлшат Зайнашева сүзләре су буенда тал бөгелә. Алкышлар белән каршы алыйк әле дуслар, сәхнәдә Рафина Ганиуллина. Nige bügüleygen, su yanında kal bügüle. Nige bügüleygen, dallar bügülgen üstünde, bize üzüleygen. Dallar bügülgen üstünde, bize üzüleygen. Dal bügüle, bigirek neşke dal igen. Su bu yanında dal bügüle, bigirek neşke dal igen. Dallar bulup bügülsen de, tuğan ilde bal igen. Dallar bulup bügülsen de, tuğan ilde bal igen. Bügüle, suğa suzıp yaprağın, suğa suzıp yaprağın, kirpigime sürmeydim, tuğan jirnen tufrağın, kirpigime sürmeydim, tuğan jirnen tufrağın. Su bu yanında dal bügüle, ekirin isken jilgede. Su bu yanında dal bügüle, ekirin isken jilgede. Dallar üzgen öz ilimine, alışmam bir ilgede. Dallar üzgen öz ilimine, alışmam bir ilgede, alışmam bir ilgede, alışmam bir ilgede. Dallar bulup bügülsen de, tuğan ilde kal iken.